Саламатсыздарбы, ардактуу катталуучулар, каналдын меймандары. Мен бүгүн 12 май Тешик таштагы Шейиттөөдөгү курулуш материалдар базарындамын. Сиздерге курулуш материалдарынын бааларын билип беребиз. Канчадан краска? Boşisi 1300 son. Abişnesi 1100 son. 25 kilo kötü. 14 kiloları var. Abişnesi 700 son, boşisi 800 son. 10 kiloları 550 son. 7 kiloları. Boşisi 450, abişnesi 400 son. 5 kiloları 330 son. 1 kiloları 300 son. 3,5 kiloları var. 280 son, 250. Россияныкы бар. Bişkek. Бишкектики Россияныкы да бар. Россияныкы түгөнү болду. Качествосы жакшы болуп туруп. Бишкектики. Соң болду. Жалпы жок. Текелент 5 жол 6 жол өттү. Краскалар барбы? Колго. Кайсылар? Краска бар. Эмеге? 400 сом, 350 сом. 400 сом, 350 сом. Кембулар чакыры. 80 сомдон жетти. Нелер бар? Стилос. Кебес. Билет чармашкан. Абойлор бар да силерде. Абойлор бар. Канчадан? Тарап кетет. Тарап коюңчу. Софиттер канча? 80 сомдон 600 сомго чейин. 80 сомдон 600 сомго чейин экен софиттер. Абойлор мурунку эле бааларындабы балдар? Абойлор. Абойлор 2000 сом ушурат тонна же. Авайда болуп биз таманда жашайт экенбиз, но? Абойлор 2000 сом экен. Ислам. Бирде жылда. Бирде эле? 2000 сом ооба. Мына бар. Кана? 2000 сом, 1600 сом, наркы тонны 1600 ой качан, бурчка чейин. Мурунку эле карантинде мурунку баалар менен сатып атасыңарбы? Бирде эле. Бирде. Эми көтөрүлөт. Же товар келсе, неге дегенде доллар 80 болуп атат. Ушун эсебине көтөрүш мүмкүн. Доллардын эсебинде? Карантинден мурун тутуп ушундай сенелер. Мурунку эле карантинде мурунку сеналар экен. Эми көтөрүлүшү мүмкүн экен, Доллар кичине Көтөрүлдү, доллар. ушун эсебине көтөрүлүшү мүмкүн. Көтөрүлүшү мүмкүн экен. Канчадан абойлор? 1600. Каяктыкы булар? Украинанын абойлору 1600 экен. Рулонунда канча болот? 10 метр. 10 метр экен рулонунда. Турцияныкы да барбы? Жок. Украина. Украина, Белоруссия. Кытай, Украина. Кайсылар? Украина деп. Украина. Ага. Мыналар Украина, мыналар Кытай. Кайсылар? Мынал помню Кытай, мына Украина. Азыркы сөзгө башы. Мыналар Кытай экен мен тартаткан. Кытай. Мынал да Кытай. Өзбекстандыкы барбы? Өзбекстан жок эле. Мыналар Кытай экен да? Булар Украина, Москва. на 3D Московский, нарядкон украинский. абой экен. Канчадан рулону? 1,5 мың. 1,5 миң сом экен. 1,5 миң сом. Мынадагы? Ооба, Украинаны 1600. 1600 экен. Нача? Бесцветный. Нарядта ушундай 1600. Гүлү жоктору канча? 1600, э? Бирде. Бирде. Фирма сена качество бирде. Кухняныкы барбы, жокпу? Түгөнү колду эле. Түгөндүбү? Бүгүн эми келип калат. Карантин түгөнү эми. Бул абойлор канча мына? Мен тартаткан. А? Мына 2000 сом. 2000 сомбу? Супер мощибы? Супер мощь. 2000 сом экен, рулонунда 10 метр барныкы. Бак полумощь Украина. Полумощь. Башынан акырына чейин полный Украина. Мыналар полный Украина 1100 сом экен, полумощь. Абойлор экен.
Kafelga da kirip ko'raylikchi. Qanchadan kafelda? Yalnız 370 ta. Bir штугу, bir kvadrat. Ha? 7 штука bir kvadrat. 7 штугу bir kvadrat bo'ladi ekan, 7 штугу 300. Yok, 1 metr kvadratı 370 so'm. Ha, 1 metr kvadratı 370 so'm ekan. Bu Katar bari shunday da. Onun üstü 450 so'm, buni sarısı, bunlar 370 so'm. Oradan taginden qanchalik? Astidagilar O şey 22 штук yapar. 16 штук olası 30 штук olmaz. Sahibinden de üstünde 16 штук. O şey 22 штук yapar. Bunların üstü 450 so'm kasıda. Bunlar var 450 so'mdan ekan bunalar. 1 metr kvadratı 450 so'm. Qaysilar bular? 120 so'm, eng arzon. Bular arzon ekan, 1 metr kvadratı 320 so'm ekan. Bunlar 180 değil mi? Çok da yeter. Bana adını bir orası mı ama? Suç ne yaptı? Bir kadar Aşağı 350 O 50 so'm. Nasıl? Donası. Nasıl? Bu 60 ki. 15 kod. O nargis 350 değil mi? Kvadratı 370 so'm çıkardı. 50 so'm donası. Bunalarni bağı aytib qo'ysangiz, 1 metr kvadratı qancha? Aşağı indiyaniki 650, onları 800 so'm. En kıymetlerimiz var. 650 so'm ekan metr kvadratı. Indianida. 25 so'm, 1 штук. Bir штука 25 so'm ekan. No da shunday. Plus kilogramma 100 so'm ekan mana kafelda. Kafel uchun. Затирка для швов dedi. Шлангалар qancha metr? Bular 25 so'm ekan. Metri 25 so'm ekan. Metri qanchadan? Bunalar, шлангалар qancha? Любой, misal bunalarimiz metri 55 so'mdan da elektrikimiz. Elektrigi 55 so'm ekan, metri. Daha qanchalik bor? 63'lük var. Al qancha 63'ga? Bular 80 so'm. 80 so'm ekan. Buna ema ichkariroq qancha bundan? Bunalar qanchalik shular? Bular 24 so'm. Metri 24 so'm ekan. Material qanday? HDF? Üstü laminatsiya ekan, mana pol uchun. Materiallar jig'ach. Jig'achimiz HDF dedingiz? HDF. 350. 350'den başlanıp 1200'e çeyin ekan. Bunlar 1200 var. Yok, bunlar 650 so'm. 650. Buna men tartib o'tganim qancha shular? 1200 hocam. 1200 ekan. Ona 800 so'm hocam. Ona 800'den. Bana 600 so'm hocam. Bunlar 650 hocam. Oşunda bir 25 metr kvadrat uy var. Qancha ketadi? Sredniy baho desa vereyim hocam. Ova sredniy bada. Sredniy baho 450 so'm hocam. 450 so'mni bo'latam 25 olmasa 11750 so'm. Bir komnat uy var, onu bilmiyorum. Например, qaysinisini alsam? Şular 11 ming qaysi var? Ne diyorsun? Valla 480 bin.
480. Bu жактан баштап 480 экен. 1 метр квадрат, а? Булар болса 350дөн экен. Алдыңкылары? Yok mal 450, mal 350 tırnağı al, 350. 370, 400 soşanda getiririz. Мыналар 1200дөн экен да? Şu 1200дөн экен мына ушулар. А үстүндөгүлөрчү? üstündekiler 650 sonda. 600. Narxı 700 son. 50 сом, мынау 700 сом экен. Булар 650 сом экен. А буларчы? Mal 650 tane ya. Потолокко пластиктер канча? 250 sondan 4 metre. 4 метри 4 2 metre oluyor. 250 Biraz bir kadar böyle 250 son. Hiç kolay Köprü pol diye. Пачкасы теплый полго 350 сомдон экен.